Аԥсны Урыстәылара рҵаҩцәа рыбжьара аԥышәа аимдареи аибадырреи рзырхо аԥхынтәи ашкол ҳтәылаҿ имҩаԥысуеижьҭеи аашықәса ҵуеит. Сынтәа уи иалахәу рхыԥхьаӡара ҩышәаҩынҩажәаҩык ыҟоуп. Цандрыԥшьтәи алицеи-интернат акорпусқәа ҩба амоуп. Актәи ахәыҷқәа аҵара ахьырҵо, аҩбатәи иахьыцәо. Араҟа аҵара зҵо ԥшьынҩажәаҩык инарзынаԥшуеит. Сынтәа атәыла анапхгара иҟарҵаз ацхыраара ибзоураны ахәыҷқәа рышьҭаларҭа аҩбатәи ахԥатәи еихагыла еиҭашьақәыргылан. Уи азы республикатә бюджет аҟынтәи иазоужьын жәеиза миллион мааҭ инарзынапшуа. Араҟа иаԥҵаз алшарақәа ирыбзоурахеит аԥхынтәи ашкол ари алицеи-интернат аҿы аиҿкаара. Ауадақәа еиқәыршәоуп ахәыҷқәа ишахәҭоу раамҭа рхыргартә еиԥш. Аԥсны Аҳәынҭқарра аиҳабыра иабзоураны жәеиза миллион иреиҳаны иазоужьын Гагратәи алицеи-интернат аиҭашьақәыргыларатә усурақәа амҩаԥгара азыҳәан. Аҩбатәи ахԥатәи аихагылараҿы имҩаԥган акапиталтә ишьақәыргыларатә усурақәа. Убри нахысгьы убасгьы иаахәан иаҭаху амаругақәа, акаруаҭқәа, убасгьы архьшәашәагақәа уада цыԥхьаӡа, ҩеижәа уада еиҭашьақәыргыланы, убри нахыс аҽыкәабарҭақәагьы ыҟаҵан ахәыҷқәа рзыҳәан ара аҵара шықәс ианааиуа зегьы ишьақәыргыланы, иманшәаланы еиқәыршәаны иҟоуп. Ари аԥхынтә школ сынтәа егьырҭ ашықәсқәа изларылукаауа акәхеит Урыстәыла ҩажәижәба регион рҟынтә ашкол хәыҷқәа ахьалахәхаз. Ҩымчыбжьа иалагӡаны ашкол хәыҷқәеи арҵаҩцәеи мҩаԥыргараны иҟоуп еиуеиԥшым аҭҵаарақәа. Аус рулоит аԥсабараҿы, иаԥырҵалоит апроект ҿыцқәа. Иҳәатәуп Урыстәылантәи иааз ҳарҵаҩцәа рԥышәа шыҳараго. Дара еиуеиԥшым аноминациақәа рҿы аиааирақәа шааныркылахьоу. Иахьа аҵаҩцәа шрыцу аԥхьаҟа рҵарадырра аизырҳараҿы ари апрактикатә ус цхыраагӡоуп. Я благодарю от души Республику Абхазия за такой теплый прием. Мы видим, как нас ждали, как готовились к нашему приезду. И это дорогого стоит. И, пользуясь случаем, я хочу пригласить вас принимать участие во всех событиях, которые проходят на территории Российской Федерации в рамках движения «Учитель года», когда лидеры образования Российской Федерации делятся своим опытом. Мы приглашаем ваших педагогов. Аӡы ахаҭабзиара, аклимат, аҳауа, адгьыл рчашәра уҳәа аекологиатә експедициа ҳәаақәа ирҭагӡаны иҟаҵахо маҷым. Уи инаҷыдангьы Аԥснытәи ҳарҵаҩцәеи Урыстәылатәи рколлегацәеи дареи рԥышәа еимырдалоит. Апрограмма изларбо ала хымш имҩаԥыслоит асеминарқәа. Уи иалахәхоит Аԥсны ашколқәа рырҵаҩцәа. Аиҿкааҩцәа ирҳәоит ҳасеиԥш аԥхынтәи ашкол ҳтәылаҿы иахьеиҿкаахаз дара рзы ишыхадо, узхәыԥшыша, иҭуҵааша рацәоуп ҳәа азгәарҭон дара. Фатима Гергиаԥҳа, Сариа Кәарцхиаԥҳа, Музафар Астанов, Аԥсуа телехәаԥшра.